tiriho iracogoirana na mugathe rĩu ndarakinio nĩ ũhoro ũcio reke tuge president ũmũthĩ rĩ nĩ akinyire wa kũhana ta ekũhiũkĩrwo harĩa hakinya mũndũ akauga ai andũ a rĩu nĩ ngũmacokeria rĩu ngwĩciria nĩ arauga atĩrĩrĩ andũ a nĩkĩ marauga okay, marauga ũguo mwĩku rehei mathimũ mau mũnene toka bebe andĩki ai mũndũ arĩkĩrumagwo mũrĩ o hau mũgĩtua madiplomacy rehe akorwo nĩ wĩra mũremete mũnjĩre ĩni nding'oing'o ici gũtinda gũkũ na akĩmatia maugo karehei ona ikana thimũ ndagĩka ta 15 akandĩka akora nĩ arũria mũno agabuta nĩ mũrakaru andĩka funda oki ya bunda andũ kũmũne thimũ mũrore rorai na cianyu kauga wai reke ihorere hana ũguo ndarĩrĩkaga aya akinya hau endaga kwamba gũtiganwo nake ndũkagerie kũmũiguithia ũndũ hei namba ya Gideoni gathĩti ĩno nao nĩ ĩmenyerire mũno nĩkĩ na nĩ mũndũ wa rũgongo ũranjĩka maũndũ maya akũrathiĩ atĩa mũndũ arĩ hũragwo nĩ andũ wao ai mũnene horera rĩu mbarĩ ĩyo ndĩgakĩrĩ hau aca andũ acio monaga mena indo makona ũrĩa rĩu tũtarĩ a bata to mena indo wathana mĩaka 24 gũtirĩ ũndũ kugĩte na tiwe wathanaga nĩ mekũmenya na ithuĩ twĩkuo rĩu ona ciaca ndaciũĩ nĩkĩ nĩ ndũ mũndũ arĩkĩũragwo na gũkũ nja ũgateng'erio nĩ wa mũnyoro mbara ũgakorio nginya gwaku nja ndĩreciria nĩ kaũndũ ka mũthemba ũcio kamũhiũkĩire aingĩra kũrĩa Twitter nĩyo X amera amũtingĩconoka na wandĩkĩrwo nĩa mauga nĩ cikwenda gũtangatha na mũgathia themai gathĩti ritũ kũgĩkinya ndathema ndangĩaria tũgakĩũmĩrĩria thiĩ na mbere tũrĩrĩcabithagia maita 8 tũraua ndekithirie andũ a maita 7 president nĩ aikaraga thĩ rũcinĩ agĩthikĩrĩria gatonye ndĩreciria aikaraga thĩ athikĩrĩirie gatonye agĩthoma ngathĩti na mũndũ wa kũmũtabutĩra hau kamũya agũkũ gathĩti gani sasa ameingia Standard mbona ameanza na hiyo si huwa kwa kawaida anaanza na ile yao ile ya People. Sasa anaanza na People Daily, sasa leo ndio ameona anza na Standard. Haya anasema namna gani? Ati mbona ametaja 6 months mara mingi hivyo? Asalale. Hapo amesema umeenda safari mingi sana. Nimeenda kwake. Uleta hiyo simu nitukane hii watu tena. Umesema ni Gideon ndio ako huko. Ndĩreciria mũthenya rĩa hiũkĩirwo aigua ai nĩkĩ ai nĩkĩ nguĩte mwana what are you Gideon nake rĩu arĩ harĩa no rũhĩ arahũra aigua tumempeleka mbio sana sasa my friend yomune moming Allah achemegei sasa wewe watu yako umewambia wani bomoe sasa ni watu moja bwana okay single yangu kazi yao sana but let me check what did they say sasa bakishaanza kusema mimi ni kutenga na miezi sita I haven't read today's journal wacha niwapigie niulize alafu nitakuambia ni wira wa editor sasa wewe unataka kusema Gideon hujui maneno
Hii maneno wewe hujasikia? Sasa unajua tuko na managing editor. Tuko na wahariri wa gazeti na television. Natamurukia Gatonye. Sasa wewe nataka wewe ndio umeandika Gatonye. Who is sorry William, who is Gatonye? Sasa kuna yule wa Mulima yule wa Munyoro yule. Yule sijui unampatia gazeti mnamweka kwa supu anaisema. Anaikunywa kama chai. Inatigagirira nginya gaturumo. Sasa Gatonye na wakibimba sijui. Mimi najua standard na KTN. Sasa wewe kijana unapuka mpaka. Sasa watu wametoka mahali moja, wewe kelele. Kwa nini mnanifanyia kisirani? My friend, unanifanyia kisirani kwa nini wewe? Hakuna kisirani. Wacha niulize. I saw your tweet ndio nimekupigia. Unanikadhirisha mpaka naingia mtandao. Uwe na adra ciake cia marambo kinya haraihu. Sasa nimekaa nimetulia, yule wa Munyoro ana mambo mengi yako kwake ushago, alafu mnaandika maneno. Hata niliona umeandika kwa mtandao, nikafikiria ni Sudi. Sababu sijazoea kukasirika hivyo. Sasa utakuja kukasirika namna gani my friend? Bana no. Bana. Unanifikiria ni Sudi. I'm a Farouk. Sababu singedhani ni Ichingwa. Akimandejia kaunti yake. Sasa mjue vile mnatengeneza hii maneno. Tuwezi kuwa vita inatoka nyumbani. Sasa my friend, hiyo ni ungwana kweli? Sasa wewe muungwana nikuulize, baba yako angeletewa porojo kama hii? Porojo, kisirani na fujo, angeweza kufanya kazi kweli? Okay, William, let me investigate. Alafu nitakuja nisome yote. Umesema ni gazeti, si ndio na televisheni yenu? Wacha niangalie ndani. Umesema ni kurasa namba ngapi? Sasa wacha kujifanya my friend hujui. Ukweli sijasoma. Wacha nitangalie. Sasa wewe, sasa wale wengine waniandikie mambo kama hii. Wale wa star. Wewe. Sasa wewe umekuwa wa Munyoro. Ponya wa Munyoro anakujia wapi? Yonari gazeti. The Munyoro is not in the Editors Guild. Madari ya university na media. Sasa uangalie hiyo maneno Gideon bwana. Wewe kuwa tasalale. Wewe unafanya mtu anapaka unakasirika kidogo. Damu inachemka. Unataka sasa sukari pande, utaenda na chumvi zikiteremka. Wewe si dai ndagio mereria ringi. Leta hiyo kitu bwana. No irosia ti muhuthu. Wera president ya kadinge wenda thai. Akengura kure ciana ine ne pio ne ikanie. Athisi ngahoragio ni tuguka. Wewe ni gazeti hujasoma na gazeti ni yako wewe. Sisi mongi sana unajua wakiandika napata ripoti. Niandikie andu a guthoma na go verify.
Okay, iganira uguo munene. Unajua mpaka yule alikuwa alisema hiyo yenyu ni ya kufunga nyama. Gazeti ni irakaragia president. Gazeti ni irakaragia president. Ndagikena. No riu ndio nacio reportaga uria kuri. Ona predecessor. President Moi mmeweka mengi katika magazeti. Hadi Moi sijui Moi ananyesha mvua. Na akinya mugathe Kibaki akiuga the media has been saying that I have two and I have one. Yale yo gazeti. Nyarusi akiuga you did a nation. I shall come to destroy you like I attacked the Standard. Stupid people. Gazeti tikana ya president. Hasire dia dia otuko Mwangi wake ngori ariga gwate riu gwika ati you will not manhandle the first lady we ngori get out of here you are writing right listening to Moite akagutire president utarakaragia ni gazeti timake na ia una sasa gazeti ni kibata nayo nafunga nyama hai emadigithie ikaye uko kwa left sasa watu kwende ai ni madigithie mafie na ko shindwe na Mungu shetani. Gazeti presidents have a phobia of the newspaper. No wagane muno. No, it's historical. Wagane muno. It is historical. Unake ni akinyereirwo riu ni kurakario ni sasa gazeti gani hizi sasa nimeanza kuelewa ni kwa nini wakati Uhuru alikuwa anasema ni nyama mnaandika borojo kelele kierere mnanifanyia fujo. wekaigua president ajia kunengena ni gatheti ni nyitokie ni mutinde ndane na keriu thina uria wiho ri ni ati no president Ruto ri arathana mahinda mangi matari mau. Yes he maundu atangiko na ngienda aca no menye riu thaa ici andika kaundu ngoro ni nenda-ini in a matter of a minute gatembete kila mahali witaru hindi ya Moi agerie nginya kwanje gatheti ri ya Kanu no rieto Kenya Times yes no ati agerie ukauta gatheti ici ingi. I don't think Ubako invested in media, did he? He didn't. Osio dai kameme kana gatheti kana TV. He was comfortable the way he was. Osio wacha waongee na wakisha ongea bas watalala. Of course the fourth ai muthuri tukiriwa riu no wikuo ri he was interested in the media ndari kuria kwa munyeki kana niko yanga tuiguao ona igua magicirumia ri no mareo interest line-ini icio baticiagite onao mundu athana wanene muno ni ubataraga kamugambo azalale cithuka haria cia kunyitira karakara ningi andu mangimenya kuria gwi gwaku ri wini power ri ni maba kuimbira riu ria kihorere maundu ni maingi na ngenda na ndagika 43